¿Qué significa hacerse? Xi tfisser tkun sinodu? Ifisser timxi flimkien, sin-od. Hekk tfisser bil-Grieg timxi flimkien u li timxi fl-istess direzzjoni. Y esto es lo que Dios U dan jistenna Alla mill-Knisja tat-tielet millenju li terġa' tiskopri lilha nfisha bħala poplu fi triqtu u li jkollu jivvjaġġa flimkien. U Knisja b'dan l-istil sinodali hija Knisja li tisma', anzi li taraf tisma' b'attenzjoni sħiħa. es escucharse entre sí Ifisser nisimgħu lil xulxin fid-diversità tagħna u niftħu l-bibien għal dawk li huma barra mill-Knisja. de la iglesia. No se trata de Mhux xi ġabra tal-opinjonijiet u lanqas li tkun parlament. parlamento. El sínodo no es Is-sinodu una mhux qiegħed encuesta, biex jistħarreġ se imma trata biex de jisma' escuchar lil al protagonista, que l-Ispirtu es el Santu. Espíritu Santo. Se trata de Għandu rezar x'jaqsam mat-talb. sin Mingħajr oración. it-talb No m'hemmx sinodu. Aprovechemos esta oportunidad Ejjew nieħdu vantaġġ minn din l-opportunità biex inkunu Knisja qrib tan-nies, bl-istil ta' Alla viċin tagħna u nroddu ħajr lil poplu kollu ta' Alla li bis-smigħ tiegħu attent miexi fit-triq sinodali. un camino sinodal. Recemos para que Nitolbu għall-Knisja leali u kuraġġuża fix-xandir tal-Vanġelu biex tikber fis-sinodalità u tkun komunità solidali, fraterna u miftuħa għal kulħadd. y de acogida.